sar thanglin sang elais sa sangin Kuki ten gal inei naw le igam sungu din mon chung chang aman ana seina a tu chung meiteis repiste to azi apol umlawa tha chimit dinga e hin thawwa numei chapang tampi e tha pi wa rep e bolwa chule te se umlawa e tha naw nu naw chapang te si chapang kuima khen tum lawa e bol gen thei naw e tha naw hi kum thum alhin to hlana hi tu ge a hi ivet na le hen I macha solution umlawa gen thei na sangta itu a hi hechikala achon Lucifer son chirha ti ding ham tangkul first narco terrorist son akala pan a hin lakit ovin mi izar ham khat jong I thi do kit tawin heta bangal ni inei rai ta wa wangsit ta in achisa that 13/5/26 ni khoin pu zam ta pathin la cha pastor reverend mi thum jan ai hin tha pi kit win chule adang ho jong aki su kha jong aum na lain amo jong chulang khana ahung dam do diu jong kinep omin I taw naw he aile ga he thei chu hitabang mastermind ho hi adia tangkul narco terrorism NSCN Eastern Flank hole ZUF Kamson Group hon hiti chun nasata in lampi jong lamka kona kangpo pi road hechika asunga hin asigen thei lewin tu hin embos e bol khumwin pathin hola chayong athin mabana e hojong yong thin lai de oi hechika lai sei no mu chu tangkhul ten litan kasom langa Kuki te embos anabol le Nagaland naga ho khat zauna a mi anathat kit ovin so ting ta le khavei na langin UBC Kuki pastor ho mi thum jong ei tha pikit na ban wa amo zum ki sama mau heading hidan hintin embos atha bol kit ovin so pichiru Kuki ho upa khat athin mi ni aki sokha kinin amon akhe do thelo uwang ovin pathinin thimo nei lo Kuki te e umpi ji ovin tu hin Kuki te ahin do ho ahin bol gen the ho jong amuna zumna len ta tu ta ve ti mo do the van noi he na amo hi terrorist ahi naw agi phong do ta bin Kuki te hi lamkai pha lamkai hangsan inei lo u ki te na le ki zo lo mai the a ki zo mai the hi chi lamkai pha inei lo wang wa hin hat chu nung pathinin Kuki cha te ho ema puijing ve ti jong hi ise do no be nei ise do no mu chu ZUF Kamson Group on pastor so mi thum athau hi pathini go na sangta ahin pi diwa hi abana amu ho sunga jong killer murder terrorist thing se ahi veti hi mi pi vanoi world united christian hon don na sata damna ahin nei to hlana ama tribe pumpi min sin na thei abol do ahitai litan mulam song phalanga jong kasoma jong amho ki that khakit o thilchi tan ho hi evet to sele pathinin wang Kuki te hi adala poiti mu chi the pathin lo pi na changhen lang na iketim nom naw chu KNO le UPF ho hin political hi one way route map hi phateke chan GPU hiten chule Kuki cha te hlilon na mi hi mo se hi lo na dingin Kuki zo thing noi thal choi hon jong hoi ta le hang san ten GPU hi de ti hi salthang len sang asei thupi pen chai amana sei ben achon Kuki in P ZSQ KSO VPC thado in P mate in P simte in P paite in P gangte in P jo in P mar in pui ipi hele kui chup hi povin athi ho hi e ho thisan a hi ve ti hi avela he su ke di tin tim na kai nei nei he chi hin mun khana Kuki zo cha te athi omle mundang hon jong ipi ham ibol thei su no hi gang ta nang khochi ke ho ti lovin ibon wa mili long puma po na inei khom pha le
gam tum ki vai hom na imu te te di ahit tu chung may days repiste gal sunga hi state government se hilowa center government to may days repiste hi pangkhom a hi win ahin pathin anop lozin tunin lolhin na ding ni kho anai tai ka ti nom zone chule zaum ta MLA minister hon jong sumle pai le lal hi akilam do the ahin thisan hi ke nung mu thei lo hin khu a hi ti hi nanam mi te ho ding in kel thu ta le ngai to na nei pumin atha ben kisi da ote pan laute tu chunga pastor ho thina to sia Kuki in PGHQ in het sa na jong ai nei banga hi hobung tin le khutina dan le mol jat chom chom amon het sa dong ji ya eji su ke u jong hichi ikilung to ve sa naw khat ikipun khwan ve sa naw ipi thil he jong le zui dinga hichi pastor ho gal inei naw chunga ki vending dan zui ding dan ipi he jong ain se ho hi phate ke cha izui ji di o hi ti jong hi ikilung to ve sa na khat ti se do no me ni lunggel ngai to khat ga sei lew han tu chung ukeng ne te to idin mun hi galpi su sa lo te ding ti jong lew hen asunga mo ki gussa a hiu a ki chi sel hi ji hin gal nei dinga e ki go ding hi a hi mai tai ti hi sei do nom min gal nei ding ti na in gel lew hen ama sa pena lam la khomol e ki su thing ding u ne le cha e ki su tup ding u first aid ding lo le ai e ki gon tup ding u chole ta sa ki go na thei zo sia e ki go ding angai ni lo chi he gam chi le changa i that lo ding ava pen ni hi chapang ho jong galai a phatike cha a ki vending dan in sung cha e khil o ngain kil ha thang sa lo hi ama sa pena e ki thuka o a hi ngai ni zing an hian zan an hile ke tup ta ne che ding ai thele ipi ang thong ding a ki sei thei lo ji a hen an ho yang ki mani a hi ti a hi ki ma sa cha ya lunglim ge cha hi igam su wa hi in chi e khu chi e ho bung cha phat ai tan in sung cha meter a hin zat chum chum nei ho jong gam le na ma dinga i chalwa ipan dio pa la dio ipo do ngap chau a hi angai ta ni thalle achang amu ho jong thing hinam ipan sat limun ho ki tup minam ki vet tup ding chuteng talle athupi pen chu pathin to hin khom na itabang ine bam hi chong hoi hinam ikivet phat di oi thila hin pathin khuna ahinai ahin ithi hinding pathin agi sa la angai ni Christian khat hina ihin mana lung hiding bo hello ihin sa pa to na tong khom lo thil bol do hi chi jong angai ni hi atha be a gale tol nei lai hi to lana igam sung i khochen event chen daw e ho le e ho ki ka din mon mimal hin kho ang ki go dan ki gin dan ki ven dan jong i het thim dio apoi mo ni FSC bungup chang som le khat langa ko na som la ko lang chibe na la hin pathin galvan cheng si chung chang a ki mo ni tuni kha gale tol nei lai hi win pathin galvan ikiwat wa him le thal ipat dio gal isa dio hagaw le ta salama jong ikisu firo angai ta ni hechi bible changsung FSC sung he simalen ta salama gal hagaw le ma gal aw me ni ta salama gal jong izolala ikiven thim lo le igam ala uwa in kho ala ajiu bangin hagaw gama jong Christian ten gal do ding thupi ta ine uvin hechi satan gal chu izola le igam jong ala ding ihin na jong ala ding ton sana thiramuna e koi ding boi ta sa gal do ding khat chun galwan agivante angai jen hechi banga chu thagaw gama satan gal do ding in jong pathin galwan me na mu thailo ki wan ding angai jin bible en e hilvin hechi ho chu pathin galwan chu thuta chu konga a nei ding chondi na chu ompho a nei ding chamna ki pana thu pa chu kyang chu a nei ding satan na to na ho dal do zo na dinga hu hina chu lu kho a nei ding thu ha ta taw jing ding to like Christian tam ten hechi a ke se pathin galwan ke se ho hi mang chalowin
pathing leng gama nai tong win chuting ta le gal is sat win chu ta omlo pa kai gama dia na to chu lagawa thi sai pathin galwan panlo pathin thu panglo wa tuni kha igal bolo mei rei te to kido tangkul te to kido kui te kido jang pathin panlo le aka na omlo hi mem te mudia jong chon di na hi zo lova Christian hin kho iman ting wala hin lagaw lama hi itin ki gospel sang le athi sa ta bang ki chamna le ki pana thu pa ho sei phong le ding le bui pi ding don lova ino phat phat le ikiman su phat pana pathin ho chu lagawa athi sa hi agilo pa satan na to na ho ki do pi lova pathin dei lo zo si apadan na ki lena pathin ado chon si zo si do pi chuting ta le do pi num lo kinai pi pi jing ito bang Christian hin ho chu lagawa athi sa hi agilo pa na to na ho zo hi Krista Jesu zala ido zo angai ai tuni kho hen egam suk wai thagaw lama jong gal inei vin ta salama gal inei vin thagaw lama chu nitin chon se na za chom chom thagaw lama thep na za chom chom ho hi thagaw lama igal uchu ahin thuil hem pathin thu di tak sei talo na mit zon na nun sit ibol na mobile phone phalowa ki mang eimal ema ki changwa choina bible thul sanga mihim thuil ki ngai sang thagaw mangding sang ho in property ho ki ho sa pathin tu sang van noi thu ki buipi na hinalam pi talo in khumandan house na ding ki ngai to house na ki sa pi ki neu sa nam talo hi cho hi thagaw gal izo angai ni ta sagal tu lai ta in evin ithiwin imang tawe hi cho jong hi pathin panglowa ki zo thailo hi thagaw lam ta salam ani nia pathin apan angai nei hi chi je hin tu lai gal le tol nei lai hi to lanin pathin galwan chengsi ki wantin gal sar hude gal le tol nei lai hi jiwin ki vending dan thimoitin hin khuman dan thimoitin hu hei dan insa en lang hu hei dan melchin ki vet hi keutin ching thei ta en pan la chi uti ti igitip nom naw hi